யுத்தம் முடிந்து 15 வருடங்களின் பின்னரும் சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது தமிழர்களுக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருக்கின்றது. காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையிலே இரகசியமாக இந்த கட்டடம் அமைக்கப்பட்டு யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போலீஸ் நிலையங்களில் இருந்தும் போலீசாரை கொண்டு வந்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் தென்பகுதியில் இருந்தும் பல நூற்றுக்கணக்கான போலீசாரை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். மகா லேකනාකාධිකාරී කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රාවරයා විසින් මේ ලියුම දැන් පබ්ලික් ඩොමේන්. இன்று நிலைமை வித்தியாசமாக மாற்றமடைந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த இடத்தை இனவாதிகள் தங்களுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்துவதற்கான பல திட்டங்களை கொழும்பிலிருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு காடையர் அமைப்பு தொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்களுடைய அனைத்து நிகழ்வுகளையும் கொழும்பிலே குழப்பம் விளைவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு காடையர் கூட்டம் கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய உயர் பீடங்கள் செல்ல வேண்டாம் என்ற அறிவுறுத்தியும் கூட அவர்கள் ஒரு முனைப்பை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். நேற்று நான் சிலரிடம் விசாரித்த பொழுது ஒரு சுற்றுலா பயணம் போல் இங்கு சென்று வருவோம் என்கின்ற ஒரு சிந்தனை அவர்களிடம் இருக்கின்றது. Tamils are coming up with racism, but actually which is not true at all. They are asking for their rights. When they are talking about their rights, it portrayed as racism. මන්ට අයිති තමන් විශ්වාස කරන ඕනෑම ලබ්ධයක් ආගමක් අදහන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාස කරන මිනිස්සුන්ට ඔබතුමා ආවේ මේ රට වෙනස් කරන්න නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න කඩිනම විසඳන්න. මේවා දුරුද කියන්න දෙන්න එපා. මොකද අවුරුදු 30කින් මේ රට කර මේ පූජා භූමිය අවට විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලක්ෂයක් මෙතනට ආවොත් මේට වැඩි පොලිසිය රාජකාරිය ගෙන්නන්න ඕයි, හමුදා ගෙන්නන්න ඕයි. තවත් ඒ අතරතුර ඇවිල්ලා යම්කිසි කලහක
தையிட்டியில் தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்து ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரால் ஒரு சட்டவிரோதமான ஒரு விகாரை ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் காரணமாக இந்த காணி உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமன்றி மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரும் பதட்டமும் அச்சமும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையிலே யுத்தம் முடிந்து 15 வருடங்களின் பின்னரும் சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது தமிழர்களுக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு சூழலிலே இந்த சட்டவிரோதமான கட்டடம் அகற்றப்பட்டு அந்த காணிகள் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். அந்த காணி உரிமையாளர்களுடைய உறுதிகள் அனைத்தும் அவர்களிடம் இருக்கின்றது. அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த சட்டவிரோத கட்டடம் அகற்றப்பட்டு அந்த காணிகள் அனைத்தும் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை. இந்த காணியிலிருந்து இந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்காக இந்த மக்கள் மீள்குடியேற்றம் ஏனைய பகுதிகளிலே நடைபெற்ற காலப்பகுதியில் இருந்து பிரதேச செயலகத்தோடும் மாவட்ட செயலகத்தோடும் நெருக்கமாக அவர்கள் செயல்பட்டு மற்றும் இந்த பகுதியிலே நிலை கொண்டிருந்த இராணுவத்தினரோடும் தொடர்ச்சியாக இந்த காணிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வந்த நிலையிலே காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையிலே இரகசியமாக இந்த கட்டடம் அமைக்கப்பட்டு 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் திறப்பு விழா என அறிவித்தல் வந்த பின்னர் தான் இந்த மக்களுக்கு தெரியும் இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட போவதில்லை. இதற்குள் ஒரு பாரிய விகாரை தங்களுடைய காணிக்குள் ஒரு பாரிய விகாரை கட்டிவிட்டார்கள் என்று அந்த கணத்திலிருந்து இந்த மக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே ஈடுபட தொடங்கினார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் எங்களிடமும் அந்த போராட்டத்துக்கான ஆதரவை கோரியிருந்தார்கள். ஏனென்று சொன்னால் சாதாரண மக்கள் போராடுகின்ற பொழுது மக்களை அச்சுறுத்தி போலீஸாரே இந்த பலாலி போலீஸாரே மக்களை அச்சுறுத்தி அந்த கோரிக்கைகளை கைவிட பண்ணி அச்சுறுத்தி இந்த உரிமைகளை இந்த விகாரைக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான முயற்சியில் பலாலி போலீஸாரும் அரச நிர்வாகமும் ஈடுபட்டிருந்த நிலையிலே அவர்கள் அரசியல் தரப்புகளை நாட வேண்டி வந்திருந்தது. அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தொடர்ந்து இந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த இடத்திலே ஒரு அமைதியான முறையிலே நாங்கள் போராடி வருகின்றோம். இன்றும் எங்களுடைய கோரிக்கை இந்த காணிகள் அனைத்தும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும், அந்த சட்டவிரோத கட்டடம் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான். இன்றைய தினம் நாங்கள் இங்கே இந்த போராட்டத்தில் வழமை போன்று நாங்கள் அமைதியான ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்ற நிலையிலே பல நூற்றுக்கணக்கான போலீஸார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கலகமடக்கும் போலீஸார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த நீர்த்தாரை பிரிவோம் செய்கின்ற அவர்களுடைய அந்த வாகனம் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. குண்டாந்தடிகளோடும் போலீஸார் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். இந்த செயல்பாடுகள் என்பது ஒரு இனவாத அடிப்படையிலே தான் இவர்களால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. ஒரு சட்டவிரோத கட்டடத்துக்குள் ஒரு பிக்கு இருக்கிறார். அந்த பிக்குவை பாதுகாப்பதற்காக அனுர அரசாங்கத்தினுடைய பெருந்தொகை பணத்தை செலவழித்து அனுர அரசாங்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போலீஸ் நிலையங்களில் இருந்தும் போலீஸாரை கொண்டு வந்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் தென்பகுதியில் இருந்தும் பல நூற்றுக்கணக்கான போலீஸாரை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே சட்டவிரோத செயற்பாடுகளில் ஈடுபவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பதிலாக உரிமைக்காக போராடுபவர்களுக்கு எதிராக இவ்வளவு ஒடுக்குமுறைகளை மேற்கொள்வதற்காக இவர்கள் இந்த போலீஸாரையும் கொண்டு இந்த தடியடி குண்டாந்தடிகளையும் கொண்டு அச்சுறுத்தி எங்களுடைய இந்த போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள். අද අපි මෙතන මේ උද්ඝෝෂණය කරමින් සිටිනවා. මෙතන මේ තිස්ස හදපු මේ තිස්ස විහාරය ඇවිල්ලා නීති විරෝධීව මිනිසුන්ගේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ඉඩම් ටික අත්පත් කරගෙන තමයි මේක කරගෙන තියෙන්නේ කියලා අපි මේ උද්ඝෝෂණය දිගටම කරගෙන එනවා. දැන් මෙතන අමරපුර නිකාය ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි
තිස්ස විහාරයෙන් මේ අයත් වෙන්නේ අමරපුර නිකායට. දැන් මේක අමරපුර නිකාය ශ්‍රී කල්යාණ වංශ නිකාය කියලා සඳහන් වෙලා ලිපියක් දැන් මහජනයාගේ අතට පත් කරලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම දැන් මෙතන මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ඉඩම් සම්බන්ධව ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න රජය ක්‍රියා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අද දවසේ මේ බෞද්ධ ජනයාට තියෙන අර වැදගත්ම දවසක්. අපිත් ඒක මේ කියනවා ඒද පොසොන් දවසේ කියන්නේ අපටත් අද දවස ඉතාමත්ම වැදගත් දවසක්. මොකද වෛහාසි විසාහම් කියලා කියනවා. සෑම කෝවිල් වලම ගියොත් එහෙම මිනිස්සු දහස් ගණන් පිරලා ඉන්නවා. මොකද අද අපටත් මේ වැදගත් Hindu බෞද්ධ ආගම කියන එකෙන් එකට යන මේව. ඒ නිසා දැන් අමරපුර නිකායේ කියලා තියෙනවා මෙහෙන් කිසිම කටයුත්තක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න ආණ්ඩුව මහජනයාත් එක්කයි තව තව දේවල් කරගෙන යන නිසා මෙතන ඇවිල්ලා මේ කලබල කරලා මේක ප්‍රශ්නයක් හැටියට කරන්න එපායි කියලා සමාජ මාධ්‍යයෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන අන්දමට මෙතනදී කිසිම කටයුත්තක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා අමරපුර නිකායේ මේක මහා ලේඛනාකාධිකාරී කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් මේ ලියුම දැන් පබ්ලික් ඩොමේන් මහජනයා අතට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිත් මේ දකුණටයි බෞද්ධ ජනතාවටයි අපි කියන්නේ මේක සාමකාමීව විසඳලා දෙන්න අපිට. අපි බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා, සිංහල මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා මේකට ඕගොල්ලන්ම විසඳුමක් හොයලා දෙන්න. අපේ ඉඩම අපිට උප්පු අයිති තියෙනවා නම් ලංකාවේ නීතියක් තියෙනවා නම් ඒ නීතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරලා ආණ්ඩුවට බල කරන්න. ඕගොල්ලොත් පාරට බැහැලා මේ උද්ඝෝෂණයෙන් කරලා අරගලය කරලා ආණ්ඩුව වෙනස් කරා වගේ උද්ඝෝෂණය කරලා අපිට මේක ඉඩම නැවත ලබා දෙන්නයි කියලා. එතකොට තිස්ස විහාර අයත්තන අමරපුර මේ නිකායේ මේවකක් කියලා තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ නීතිකරුග මේ පුද්ගලයන් හැටියට බෞද්ධ ජනතාවට මේකට ඇහුම්කන් දීලා මේවා අද සාමයෙන් මෙතන මේ කටයුත්ත ඉෂ්ට වෙන්න මේගොල්ලෝ කටයුතු කරයි කියලා. අද දවසේ දැන් මෙතන පොලිසිය මහතුරු මේ යාපනයේ ඉන්න පොලිස් ඩිවිෂන් හැම එකේම ඉඳන පොලිස් 100 ගණනක් මෙතනට ගෙනල්ලා මේ ආරක්ෂාව තර කරලා තියෙනවා. තව බෝට කැනන් එකකුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මහජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙතන අපි ඉස්සර වගේ කරගෙන යන මේ උද්ඝෝෂණයට නැත්නම් අරගලයට සහභාගී වෙන්න කියලා. දැන් මෙතන මේ හරිනම් පොලිසියෙන් විය යුතු දේ තමයි අතන නීති විරෝධීව හදලා තියෙන පන්සලේ ප්‍රශ්න කරලා ඒ පන්සලට විසඳුමක් හොයලා දෙන එක. එතකොට දැන් මෙතන මේ මහජනයාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය මෙතන ප්‍රොටෙස්ට් කරන එක. ඉතින් ඒවට ආරක්ෂාව දීලා නීති විරෝධී කටයුතු වලට එරෙහිව කටයුතු කරන්න කියලායි අපේ කාරුණිකව ඉල්ලීම. ඉතින් මේ අමරපුර නිකායේ මේ ලිපියෙම සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේක මේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ මේකට විසඳුමක් දෙන්න මේ හදන්නේ කියන එක. ஸ்துதி. நாங்கள் 2 வருடங்கள் கடந்து இந்த இடத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த போராட்டம் என்பது சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கு எதிரானது அல்ல. தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பறிகொடுத்து 75 வருடங்களுக்கு மேலாக போராடி வருகிற பொழுது ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்த இந்த பூமி விடுவிக்கப்படுகிற பொழுது அங்கே சட்டவிரோதமாக பொதுமக்களுடைய காணிகளிலே இந்த விகாரை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விகாரைக்கு எதிராக பொதுமக்களினுடைய இந்த காணியை இழந்தவர்களுடையதும் தையிட்டி வாழ் மக்களுடையதும் போராட்டமாக 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்து வருகிற அந்த போராட்டத்திலே அவர்கள் இதற்கு மாற்று காணியை எடுப்பதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை. ஜனாதிபதியோடு அந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலே இடம்பெற்ற பொழுது ஆளுநர் அவர்கள் சொன்னதாக ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது. ஆளுநர் அவர்கள் முற்றாக இந்த விடயத்தை தெரிவுபடுத்துகிற வகையிலே தான், ஏனென்றால் அவர் முன்னாள் அரசாங்க அதிபராக இருந்தவர், அவருக்கு தெரியும் திஸ்ஸ விகாரைக்கு இருக்கிற ஒரு தனியான காணி அங்கே இருக்கிறது என்று. அதிலே அடிக்கல்லை நாட்டியவர்கள் மீண்டும் இந்த இடத்திலே வந்து அடிக்கல்லை நாட்டி அதிலே இருக்கிற நேம் போர்டை பார்த்தீங்கன்னா ஏகத்மா சிங்களேங்கி அன்னோனே எத்தனை ஹமுதா தாயகத்தேன் ඉදිකර පවත්වා ගෙන යන ලබන තිස්ස රජ මහා විහාර இராணுவத்தினரின் பங்களிப்போடு கட்டி கொண்டு நடத்தப்படுகிற திஸ்ஸ ரஜ மகா விஹாரை என்றுதான் அந்த பேர் பலகையிலே பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே இந்த கடிதத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது அமரபுர நிக்காய. உங்களுக்கு தெரியும் திஸ்ஸ விஹாரை கரையோர பகுதியில் இருக்கிற சிங்களவர்களுக்கான அந்த நிக்காய அமரபுர நிக்காய. திஸ்ஸ விகாரை என்பது அமரபுர நிக்காயாக்குள்ளே வருகிற விகாரைகள். அதனுடைய பீடாதிபதியாக இருக்கின்ற அமரபுர நிக்காயவினூடாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற தகவல் என்று சொன்னால், இங்கே இன்றைய தினம் போசோன் சம்பந்தமாக எந்த ஒரு
விடயமும் விகாராதிபதியோ அல்லது அவரை சார்ந்தவர்களோ அங்கே செய்ய மாட்டார்கள். ஆகவே இங்கே வழிபாட்டுக்கு வர வேண்டாம். இதனை பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக அரசு எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கைகளில் இந்த காணி சொந்தக்காரர்களோடையும் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களோடையும் அவர்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த இடத்துல வந்து மக்களோடு இருக்கிற அந்த உறவை கட்டியெழுப்பி இந்த காணிக்கு இங்கே இந்த 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 காணிக்கு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு தெரியும், காணி திணைக்களத்துடைய நீதி அமைச்சினுடைய திணைக்களத்துக்கு கீழே ஓனூர் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது. அதனுடைய சேவன் ஓனூர் என்றால் ஆஃபீஸ் ஃபார் நேஷனல் யூனிட்டி அண்ட் ரீகன்சிலியேஷன், நல்லிணக்கம் ஐக்கியத்துக்கான அரசு அலுவலகம் ஒன்று இருக்கிறது, சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டதாக சொல்லுகிறார்கள். அந்த அரசினுடைய தலைவராக அந்த அந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் சபாபதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார், இந்த காணிகளுக்கான உறுதிகளை தங்களோட வசம் காணி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தந்திருக்கிறார்கள். அந்த உறுதிகளை வைத்து அந்த முடிவை நாங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. புத்த தர்மத்தின்படி புத்த பகவானுடைய அந்த அனுஷ்டானங்களின்படி அவர் ஆசைகளை துறந்தவர். நீங்களும் இந்த ஆசைகளை துறப்பதற்கு தயாராகுங்கள் என்று சொல்லி அந்த முடிவை அவரும் அறிவித்திருக்கிறார். ஆகவே இது மக்களினுடைய பொதுமக்களினுடைய காணி. இந்த 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 அமரபுர நிக்காயின் மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தியை பௌத்த சிங்கள மக்கள் பௌத்த மதத்தை கடைபிடிக்கிறவர்களாக இந்த பூசோ தினத்திலே அவர்கள் வழிபடுவதற்கு வருவதாக இருந்தால் அவர்கள் சென்று வழிபட முடியும். ஆனால் இந்த இடத்திலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதனை அந்த பௌத்த மக்களுடைய அதிபீடமான அமரபுர நிக்காயாவும் தெரிவித்திருக்கிறபடியால் நாங்களும் சொல்லுகிறோம், இந்த இடத்திலே எங்களுக்கு இந்த காணியை பெற்றுத் தருவதற்கு சிங்கள பௌத்த மக்கள் அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். நீங்களும் வீதியில் இறங்கி சகோதர தமிழ் மக்களுக்காக நீங்கள் போராடி உங்களுடைய அரசிடமிருந்து இந்த காணிகளை விடுவித்து தரும்படியான கோரிக்கையை நீங்கள் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பிலே செய்ய வேண்டும் என்றும் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறோம். கொழும்பிலிருந்து இங்கு வருகை தந்ததன் முக்கிய நோக்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும். இன்று நிலைமை வித்தியாசமாக மாற்றமடைந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த இடத்தை இனவாதிகள் தங்களுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்துவதற்கான பல திட்டங்களை கொழும்பிலிருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சிங்கள ராவே என்ற ஒரு காடையர் அமைப்பு தொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்களுடைய அனைத்து நிகழ்வுகளையும் கொழும்பிலே குழப்பம் விளைவித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு காடையர் கூட்டம், குறிப்பாக மதுபாஷன என்கின்ற ஒரு காடையன் உட்பட பலர் இந்த இடத்திற்கு வருகை தருவதற்கான திட்டங்களை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், 1980ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளில் இங்கு வருகை தந்த சிங்கள காடையர்களால் யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்டது. அது மட்டுமல்லாமல் யாழ்ப்பாணத்திலே பல வீடுகள் எரிக்கப்பட்டது. வரலாறு என்ன சொல்கின்றது என்றால், சிங்களவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தை நோக்கி வருவது பலமில்லாத அல்லது எமது மக்களை போலீஸ் தரப்பில் கூட கொண்டில்லாத ஒரு சமூகமாக எங்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது. எனவே தமிழ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் ஒருமித்த குரலிலே இங்கு இவர்கள் வருவதன் நோக்கத்தை நாங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இளைஞர் பௌத்த அமைப்பினுடைய தலைவர் மகேந்திர அவர்களிடம் நான் பேசிய பொழுது அவர் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டார். 3000க்கு மேற்பட்ட விகாரைகள் பராமரிக்க ஆட்களின்றி தென்னிலங்கையில் இருக்கின்றது. எனவே இத்தனை விகாரைகளையும் தாண்டி இலங்கையில் தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடிய பல வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த விகாரைகளை தாண்டி இங்கு இவர்கள் வருகின்றார்கள் என்றால் அதன் ஒரே நோக்கம் ஆக்கிரமிப்பும் தமிழ் மக்கள் மேல் ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதும், அதன் அடுத்தபடியாக சென்று இங்கு ஏதோ ஒரு வகையிலே இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தி இனத்துக்கிடையிலே ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ணி அதில் குளிர்காய்ந்து அரசியல் லாபம் தேடுவதற்கான ஒரு முயற்சியை பலர் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது சில வேளைகளில் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவி மக்களுக்கு விளங்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் மிக தீர்க்கமாக இந்த இடத்திலே நின்று நாங்கள் ஒரு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்று நான் உணர்கின்றேன். ஏனென்றால் இந்த இடம் இன்று தென்னிலங்கையில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாகி கொண்டிருக்கின்றது. அது வேறுபட்ட ஒரு மாறுபட்ட கருத்துடன் பலர் இதனை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு சட்டவிரோதமான இடம். இந்த இடத்திற்கான முழு உரிமையும் தமிழ் மக்களிடம் இருக்கின்றது, ஆவணங்கள் இருக்கின்றது. ஆனால் அதனையும் தாண்டி இன்று இந்த இடத்தில்தான் நாங்கள் வந்து வழிபாடுகளை செய்வோம் என்ற ஒரு குழு சொல்கின்றதென்றால் அது உண்மையான வழிபாட்டுக்கு அல்ல என்பதை நாங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய உயர் பீடங்கள் செல்ல வேண்டாம் என்ற அறிவுறுத்தியும் கூட அவர்கள் ஒரு முனைப்பை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். நேற்று நான் சிலரிடம் விசாரித்த பொழுது ஒரு சுற்றுலா பயணம் போல் இங்கு சென்று வருவோம் என்கின்ற ஒரு சிந்தனை அவர்களிடம் இருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் தாங்கள் சென்று நாங்கள் யார் என்று காட்டுவோம், எங்களுடைய பலத்தை காட்டுவோம் என்ற சிந்தனைகள் தான் இருக்கின்றது. இது நிச்சயமாக இனங்களுக்கு இடையிலே முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கக்கூடிய அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தன்மை இருக்கின்றது. தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள்
அனுரகுமார திசாநாயக்கனுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசு என்ன சொல்கின்றது என்பதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். வடக்கில் இனவாதிகள் இருக்கின்றார்கள் என்று பேசுகின்றார்கள். ஒருபொழுதும் வடக்கில் இனவாதிகள் இருக்க முடியாது. இங்கு நாங்கள் சட்டவிரோதமாக அனுராதபுரத்தில் ஒரு கோவிலை கட்டிவிட்டு அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விகரைக்கு யாரும் வராதீர்கள் என்று நாங்கள் சண்டை பிடிக்கவில்லை. எங்களுடைய இடத்திலே ஆவணங்களுடன் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீதி கேட்டு இங்கு போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இது ஒருபொழுதும் இனவாதமாக இருக்காது, இனவாதமாகாது என்பதை நாங்கள் தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு தெளிவூட்ட விரும்புகின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த விடயத்தை எக்காரணம் கொண்டும் நாங்கள் வெறுமனே கடந்து போக முடியாது. இதில் ஆர்வம் காட்டுகின்ற இந்த தென்னிலங்கை குழுக்கள், சிங்கள தேசியவாத குழுக்கள் மிகவும் மோசமானவை. அவர்களுடைய இனவாதம் அழியவில்லை, அவர்களுடைய இந்த கலவரப் போக்கு அழியவில்லை, தமிழ் மக்கள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனை அழியவில்லை என்பதை நாங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும். உடனடியாக அவர்களுடைய சிந்தனை, அவர்களுடைய அரசியல் சார்ந்து நன்கு அறிந்தவர்கள், அவர்களை யாழ் மண்ணுக்குள் வரவிடாமல் தடுக்க வேண்டும். முதலிலே அரசாங்கம் இதனை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்களுடைய நோக்கம் இங்கு வழிபடுவதல்ல என்பதை நாங்கள் மிக தெளிவாக அரசுக்கு புரிய வைக்க விரும்புகின்றோம். இதற்கு மேலும் தமிழ் மக்களை ஒவ்வொரு பாதிப்புக்கு உட்படுத்தக்கூடாது. இன்று எத்தனை காலமாக இங்கு போராட்டம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு சிறைச்சாலை அதிகாரி ஒருவரை ஜனாதிபதி மன்னிப்பில் பிழையாக விடுதலை செய்து விட்டார் என்று உடனடியாக அடுத்த நாளே அந்த அதிகாரியை தூக்கி வெளியில் போடக்கூடிய ஒரு அரசு என்று கௌரவமாக பேசிக்கொள்கின்றார்கள். இந்த விடயத்திற்கு முதுகெலும்பு இருக்கின்ற ஒரு அரசால் ஏன் இன்று வரை தீர்வு வழங்க முடியவில்லை, ஏன் இன்று வரை மக்களோடு பேச முடியவில்லை என்பதை நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திடம் கேள்வியாக கேட்க விரும்புகின்றோம். அது மட்டுமல்லாது இந்த ஜேவிபியிலே மிக நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய சந்திரசேகர் இங்கு இருக்கின்றார். அவரோடு இன்னும் 3 கைப்பொம்மைகளாக இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள். மிக தீவிரமடைந்துள்ள இந்த பிரச்சனை, அது மட்டுமல்லாது தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இனவாதிகள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பிரச்சனைக்கு ஏன் யாரும் முன்வந்து ஒரு தீர்வை வழங்குகிறார்கள் இல்லை என்ற கேள்வியை நாங்கள் முன்வைப்பதோடு, இங்கு நீங்கள் பார்க்கலாம், இன்று போலீசார் தண்ணீர் தாங்கிகளுடன் ஒரு நீதி கேட்கும் ஒரு போராட்டத்திற்கு தாக்குவதற்காக வருகை தந்து நிற்கின்றார்கள். இவர்கள் யாரை காப்பாற்றப் போகின்றார்கள் என்றால் தென்னிலங்கையில் வரக்கூடிய இனவாதிகளை. அந்த இனவாதிகளை எங்கே யாழ்ப்பாணத்துக்குள் வரவிடாமல் முதலில் திறத்த வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் வருவது யாழ் மக்களோடு உறவாட அல்ல. யாழ் மக்களோடு உறவாடக்கூடியவர்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பார்க்கக்கூடிய சிங்கள மக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் இந்த இனவாதிகள் யார்? இவர்களது நோக்கம் என்ன? இவர்கள் நாங்கள் இறந்த மக்களுக்காக ஒரு நிகழ்வை செய்யும் பொழுது அங்கு வந்து ஏற்றப்பட்ட மெழுகுதிரிகளை காலால் உதைத்த மதுபாசனவின் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய சிங்களராவை என்ற அமைப்பு தான் இங்கு வருவதற்கு துடித்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இவர்கள் எதற்காக இந்த கட்டுமானத்தை அமைத்திருக்கின்றார்கள், எதற்காக இங்கு வருகின்றார்கள் என்ற நோக்கத்தை நாங்கள் முதலில் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் கைவிட முடியாது. ஏனென்றால் இது ஒரு அரச ஒடுக்குமுறையின் அடையாளமாக இருக்கின்றது, அரச ஆக்கிரமிப்பினுடைய அடையாளமாக இருக்கின்றது. 1950ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ் மக்கள் மேல் என்ன வகையான அடக்குமுறைகளை சிங்கள அரசு செய்ததோ அதே அடக்குமுறையின் ஒரு வடிவமாக இன்று இது வந்து நிற்கின்றது. இதன் தொடர்ச்சி எங்களுக்கு பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே இன்று தென்னிலங்கையில் பேசுபொருளாக இருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் இதனை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்காக தொடர்ச்சியாக அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கின்றோம். தென்னிலங்கையில் நெடுஞ்சாலை அபிவிருத்திக்காக, நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திக்காக நூற்றுக்கணக்கான விகாரைகள் இடித்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் தமிழ் மக்கள் என்று வரும்பொழுது இவர்களுக்கு ஆணவமும் தமிழ் மக்களை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையும் தான் ஓங்கி இருப்பதனால் அவர்களால் இதை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது. விகாரைகளை இடிப்பதொன்றும் புதுதல்ல, விகாரைகளை இடித்து தள்ளி இருக்கின்றார்கள். நாங்கள் இடிக்கின்ற என்ற வசனத்தை கூட பாவிக்காமல் அகற்றுங்கள் என்று மரியாதையைத்தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இந்த அரசாங்கம் இதற்கு மேலும் இந்த விடயத்தில் மௌனம் சாதிப்பது தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மோசமான இனவாதிகளை, அவர்களுடைய இனவாதத்தையும் பற்ற வைக்கின்ற ஒரு செயல் என்பதை நான் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. මම රාජ්කුමාර් රජීව්කාන්ත් ජන අරගල සන්ධානේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ ප්‍රදේශයේ තයියිටි මෙතන නීති විරෝධී පන්සලයක හදලා තියෙනවා. මේ පන්සල අවුරුදු 3ට කලින් හදලා ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න ජනතාව, දෙමළ ජනතාව මේට එරෙහිව ඒගොල්ලෝ උද්ඝෝෂණ කරා. දිගටම උද්ඝෝෂණ කරා, සාමගාමී උද්ඝෝෂණ. ඒ උද්ඝෝෂණ වලින් දිගටම මෙතන පොලිසිය ඇවිල්ලා ඒ උද්ඝෝෂණ කරන්න එපා කියලා දිගටම ප්‍රශ්නයක් කරනවා. අනිත් එක ආණ්ඩුවට මේ අනුරකුමාර දිසානායකගේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ ඒගොල්ලොට කියලා තියෙනවා මේ ඉඳලා මේ නීති විරෝධී පන්සල අයින් කරලා අර
ඉඩ අයිතිය තියෙනවා මේගොල්ලොට. ඉඩ අයිතිය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට්ුත් තියෙනවා. කට්ටියට මෙතන ඉන්න කට්ටියට ඉඩ අයිතිය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට් තියෙනවා. ඒගොල්ලොට මේ ඉඩ දෙන්න ඕන කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ ආණ්ඩුව ගන්න කලින් ඒගොල්ලොත් හොඳට මේ අර ප්‍රතිපත්ති වලින් කියලා තියෙනවා මේ දෙමළ පැත්තේ ඉඳලා ඉඩම ඒගොල්ලොට දෙනවා කියලා. මේගොල්ලොට තියෙන අයිතිය ඉඩම ඒගොල්ලොට දෙන්න ඕන. මම තිරිකුණාමල එක්කෙනෙක්. මට දන්නවා කොහොමද මේ පන්සල පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ පන්සල හදනවා ඊට පස්සේ මේ ගම ඉන්න සාධාරණ මිනිස්සු අරන් ඇවිල්ලා මෙතන ඒගොල්ලොට ඉඩම හදනවා. හරිද? මේක තමයි ඇසිමිලේෂන් ප්‍රොසෙස් කියලා කියනවා අපි. හරිද? ඒ වැඩට තමයි අපි මෙතන ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරනවා. මේ උද්ඝෝෂණයට තාම උත්තර නැහැ. දිගටම මෙතන മന്ത്രി 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. චන්ද්‍රසේකරන් කියලා ඇමති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔක්කොම දන්නවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් යනවා කියලා. කාටද තාම ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. උත්තර දුන්නේ නැතුව දැන් මොකද උනේ? දැන් අර සවුත් පැත්තේ ඉඳලා මේ ජාතිවාදී කට්ටිය ඉන්නවා. ජාතිවාදී කියන්නේ මේ සිංහල රාවය වගේ ජාතිවාදී. ඒගොල්ලොත් මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලොට. ඒගොල්ලොට වෙන මොකුත් දේශපාලන නැහැ. අතන දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා සිංහල කට්ටියට වෙන දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොට වෙන මොකුත් නැහැ. ඒගොල්ලොට තියෙන්නේ මේක සිංහල රට මේක බෞද්ධ රට කියලා ඒ වචන විතරයි. ඒ වචන විතරයි පාවිච්චි කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ දේශපාලන කරනවා. අපි ඒ වගේ නෙමෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා මේ ඔක්කොම එකයි කියලා බොරු වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලට දැන් මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලට හොඳයි. ඒගොල්ලගේ දේශපාලනට ඒක තමයි අවශ්‍ය. ඒක නිසා මේ මෙතන ඉන්න ආණ්ඩුව මේ වෙනසක් කරන කියලා ආව ආණ්ඩුව දැන් සද්ද නැතුව ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න බෑ. මේකට මෙතන ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න ඕන කියලා මං අහනවා. thank you. பேரில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் யார் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஓகே දැන් මේ විරෝධතාවය අද දැන් ලක්ෂයක් මිනිස්සුන්ව තයියටි වලට අරන් එනවා කියලා ලොකු කැම්පේන් එකක් ගියා සමාජ මාධ්‍යවල. ඒකට ඊට අනුව ඒ වගේම මේ මෑත කාලේ අපි දැක්කම සති දෙකකට විතර කලින් ලොකු බස් ප්‍රමාණයක් ඊට කලින් ආපු නැති ප්‍රමාණයක් මේ වැද පුරා ගන්න ආවා. එතකොට ඒ කැම්පේන් ඒ සමාජ මාධ්‍යවල ඒ ප්‍රචාරණ යාල් දේවියගේ එන්න මිනිස්සුන්ට බස් දාලා තිබෙක තැන්වලින් ඒක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද? ආණ්ඩුවද නැත්නම් ආකි අපේ පුද්ගලයන්ද? ආණ්ඩුව නෙමෙයි. ඒක මන් දන්නවා. ආණ්ඩුව නෙමෙයි. ආණ්ඩුව නෙමෙයි කියන්න බෑ. සාමාන්‍ය වෙලාවට ආණ්ඩුව මේ ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවනේ. ආණ්ඩුවට දන්නවා මේ ජාතිවාද කට්ටිය මේක මොනවටද පාවිච්චි කරනවා කියලා. හරිද? ඒගොල්ලොට අපිට හැමදාම මේ කොළුඹු මොනවරි අපි කරනකොට උද්ඝෝෂණ මොනවකරි කරනකොට දෙමළ පැත්ත ඉඳලා අපි මොනවරි කරනකොට හැමදාම ඇවිල්ලා අපිට ගානවා. ඒක හැමතිස්සම යනවා. හරිද? ඒ වගේ කට්ටිය මොනවටද යාපන එන්න ඕන? යාපන ඇවිල්ලා යාපන මිනිසුන්ට සාධාරණ කතා කරන්න නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන දේශපාලන වෙන. හරිද? ඒක නිසා මං හිතන්නේ දැන් මේ වගේ කැම්පේන් එකේ යනවා. දැන් පල්ලෙයා වැටින්න ඉන්න කට්ටියට ආයි උඩට එන්න ඕන. ආයි උඩට එන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට දැන් වෙන මොකුත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න තියෙන එක විදිය තමයි මේක ජාතිවාද. මේ ජාතිවාදයට වෙන මොකුත් වෙන ඒරියාට ඒගොල්ලෝ යන්න බෑ. මෙතන මේ නීති විරෝධ පන්සල හදලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරන කියලා මෙතන ඉන්න මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඒ උද්ඝෝෂණයට එරෙහිව මොනවරි වැඩ කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ. මේකට වගකීම තියෙනවා ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව මේකට මේ ඉන්න කට්ටියට මොනවරි උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් මේ සයිලන්ස් වගේ ඉන්නව නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම ඒක තමයි කිව්වේ 1980s වලින්. හරිද? මෙතන ඔයා දන්නවා මේ යාල්පන පුස්තකාලයේ ගිනිදිප්ප ඒ සිද්ධිය ඔයා දන්නවා. ඒක මේ වගේ තමයි කට්ටිය අතන ඉඳලා ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ හිටිය තමයි මෙතන ඔක්කොම කරා. මේ අපිට බලය නැහැ. මේ පොලිසිය ඔක්කොම සිංහල. ඒගොල්ලෝ අපිව බලනකොට හිතනවා මේගොල්ලොත් කොටි කියලා. හැමදාම සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියනවා කොටි කියලා. ඒයි කොටි කියනවා. අපිව අයිතිය කතා කරනකොට කොටි කියනවා. හරිද? මෙතන දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා අපි එකතු කරලා ඉන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝගේ අයිතිය විශ්වාස කරන්න ඕන. ඒගොල්ලොට ඒක දෙන්න ඕන. ඒක පිළිගන්න ඕන. හරිද? නිකන් බොරුවට මේ ඔක්කොම එකයි කියලා බොරු කතාව දැන් අයින් කරලා ඒකට අපි වැඩ කරන්න ඕන පොඩ්ඩක්. හරිද? මේගොල්ලව නවත්තන්න ඕන. මේ වගේ කට්ටිය නවත්තන්න ඕන. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි සිංහල කට්ටිය එක්ක තමයි අපි වැඩ කරනවා. මං ඉන්නේ පක්ෂය ඔක්කොම සිංහල තමයි. ඒගොල්ලෝ වෙන මේ වගේ ජාතිවාද කට්ටිය මේක මොනවටද පාවිච්චි කරනවා? ඒගොල්ලෝ තමයි නවත්තන්න ඕන අපිව නෙමෙයි. එයි දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මේ වෝට් කලන් මේ වගේ ගොඩාක් පොලිස් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි මොනවරි ප්‍රශ්නයක් කරාද? මෙතන ගොඩාක් දවස මේගොල්ලොත් උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඒගොල්ලෝ තාම ඇතුලේ යන්නේ නැහනේ. මෙතන ඉඳලා
අපිට නීති ඕන කියලා තමයි කතා කරනවා. යුක්තිය ඕන කියලා තමයි කතා කරනවා. ඒකට පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න ඕන මේ වගේ යනවා නම් එක්ක කොහොමද අවුල් වෙනවා. Thank you. මම සාර්ජන් මේ ප්‍රශ්න තියෙන ඉඩ අයිතිකාරය 16 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කෙනෙක් තමයි මම සාර්ජන් නම. දැන් මේ ඉඩමට නැවත පදිංචි මෙහෙට ආවේ කොයි අවුරුද්දද? නමංග මේ 1990ක් මේ ඉඳලා අයින් වෙලා ගියානේ යුද්ධ ගියා. ඊට පස්සේ 2015ක් 2017ක් තමයි 2018 තමයි මේ ආයි ඇවිල්ලා ගියේ. එනකොට මේ ඉඩම හිටියේ කවුද? එනකොට හිටියේ ආමිලා හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ අවට තියෙන ඉඩම් ඔක්කොම ආමියකේ තිබුණා. ආමික තිබුණා. ටිකක් ඒක රිලීස් කරලා ගියා. මේ සම්පූර්ණ මේ වැඩ කළ තියෙන ඉඩම් ඒ කලින් ඉඳලා ඒමම තියෙනවා. හරි. මෙතන පන්සලක් තිබුණාද ඉස්සර? පන්සල නැහැ. මෙතන තිබුණා. ඔයාලා පොඩි කාලෙත් පන්සල පොඩි කාලයක් කියන්නේ 1050 ගානක් තිබුණා කියලා කිව්වා. මේ හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝ ඔප්පු තියෙනවා 1050 ගාන ඉඳලා තියෙනවා. පන්සල තිබුණා කියලා කිව්වේ නැහැ. නයනාදීව විහාරද ඒ සම්බන්ධ එකිනෙකට තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයාගේ ඔප්පුවක් තියෙනවද මේ ඊටමට? ඔප්පු තියෙනවා. හිස්ටරි තෝම්බු කියලා තමිල් වලින් කියනවා. ඒක හිස්ටරි. ඒකත් තියෙනවා. 1928 ඉඳලා තියෙනවා. 16 දිනකටම ඔප්පු තියෙනවා. ඔප්පු තියෙනවා. මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔනුර් කියලා ඒගොල්ලෝ මිනිස්ටර් කරසන නානායකර එයාත් ආවා. ඒකට ඔක්කොම අපි බාර දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේ පන්සල ඉදි වෙන්නේ කොයි කාලෙද? ඒක 2021. දැන් පන්සලක් හදලා ඉවරයි මෙතන. දැන් බැතිමතුනුත් එනවා. දැන් මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලගේ ඉල්ලීම තවමත් තියෙන්නේ පන්සල අයින් කරලා කඩලා හරි බෙදලා හරි ඔක්කොම අයින් කරලා තිබුණු විදිහටම ඉඩම් ටික දෙන්න ඕනේ කියන එකද? නැත්නම් දැන් තියෙන තැන පන්සල අලුතින් ඉඩම් මොකද අත්පත් කරගෙන නැතුව බිල්ඩින් ගොඩනැගිලි තියෙන තැන් ටිකක් තියලා අනිත් ඔක්කොම වලට දෙන්න ඕනේ කියන එක. නෑ ඒක දැන් අපි කියන්නේ ඒක කඩන්න එපා. කඩන්න කියලා අපි කියන්නේ අයින් කරලා දාන්න. අයින් කරලා අපි අපේ ඉඩම අපිට දෙන්න. මේ මිනිස්ටරුත් කිව්වා. මේ බෞද්ධ ශාසන මිනිස්ටරුත් කිව්වා අපේ ආණ්ඩුවකට තියෙනවා ඕලගේ ඉඩමුණුත්. කාගේද ඉඩමුණුත් ඒවලට දෙන්න ඕන කියලා තමයි ඒවත් කිව්වා. ඒ නිසා අනිත් එක මේ අද බලන්න අපි මේ කොළඹ ඉඳලා මේම එන්න ඕනේ නෑනේ. අපිට මේ ඉඩම මේ ඉඩමකට විතරයි ඒවලට අරන් අනිත් ඔක්කොම දුන්නොත් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරි සම්පූර්ණ මේ අයින් කරලා දුන්නොත් අපිට මේ කිසිම අවුලක් එන්නේ නැහැ. දැන් අතම් චෝදනා තියෙනවා ඔයාලගේ තියෙන්නේ ව්‍යාජ ඔප්පු කියලා, බොරු ඔප්පු කියලා. දැන් ඒවා ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් ද අදාළ තැන් වලට ඒක බොරු නෑ කියලා. නෑ ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක අපි කියන්නේ අපි ඒක කියන්න බෑනේ. ඒක ඕගොල්ලෝ DS ඔෆිසරට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ඔප්පු කියන්නේ දැනති අර 2018 යන 2018. කිස්ටි කියන්නේ මුලින්ම ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝට කන්ෆර්ම් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගාව ඔරිජිනල් කොපි තියෙනවා. රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒගොල්ලෝ චෙක් කරන්න පුළුවන්. නේ චෙක් කරනවා කියලා තමයි අපි 16 යනක ඔප්පු ඔක්කොම අරන් ගියා. අරන් ගිහලා දැන් මාස 3ක් පවුලක දෙනවා තාම උත්තර දීලා නැහැ. නෑ මේ ගවර්න්මන්ට් තීන්දුවක් දෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ. ඉක්මනට දෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙන්නේ නැතුව කාලයක් යනවා නම් ප්‍රශ්නයක් වැඩි වෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව කරේ විශ්වාසයක් තියෙනවද වර්තමාන ආණ්ඩුව මේකට ඔයාලට විසඳුමක් දෙයි කියලා ඔයාලට මොකක්ද සාකච්ඡාවක් හරි කරාද ඉඩම් හිමියන් එක්ක? සාකච්ඡා කියන්නේ මේ Zoom meeting එකක් තිබුණා කරසනානක ගිය මාස. මේ මාස 6 වෙනිදා. ඒගොල්ලොත් කිව්වා මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉඩම දෙනවා කියලා කාලයක් කිව්ව නැහැ. කොච්චර එනවා කියලා දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු එකට සබ්මිට් කරන්න ඕන කියලා එම මොකද කියනවා. පොයින්ට්ස් එක පෙන්නනවා. ලොකු පුත්තාමක පෙන්නනවා. මේක ඔක්කොම අපේ ඩොකියුමන්ට් කියලා පෙන්නනවා. මොකද කියලා දන්නේ නැහැ. තීන්දුවක් එනවා කියලා අපි හර්ෂනායකකාර කිව්ව ඉඩම් ටික දෙනවා කියලා. ඔව් ඉඩම් ටික දෙනවා කියලා. අපේ ඉඩම් මිනිසුන්ගේ ඉඩම් ඔක්කොම දෙනවා කියලා. ඒක ඒගොල්ලෝ අයින් කරනවද කඩනවද කියලා අපි දන්නේ. මිනිසුන්ගේ ඉඩම් ඔක්කොම අපිට දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අපිටත් කැමති මේක අයින් කරලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. දැන් ගමේ අය කැමතිද මෙතන දැන් පන්සලට අයිති ඉඩමක් තියෙනවා. එතන පන්සලක් නිර්මාණය කරන එකට ඒක අවුල කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ කදන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොමද? ඒක පන්සල නෑ පන්සල දපම අපිට ප්‍රශ්නයක් නක් අපි කියලා ගන්න කැමති තෝන්නේ නෑනේ ඔයාලගෙන. නෑ පන්සල අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. පන්සල ප්‍රශ්නයක් නම් අපි නාගදීව ගිහලා ගෑ ගන්න ඕනේ. නාග විහාර කියලා ගෑ ගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නෑනේ. අපි මෙතනින් මිනිසුන්ගේ ඉඩම් නිසා තමයි අපි ආවිල්ලා මෙතනින් ගෑ ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ කඩන්න එපා මෙතනින් අයින් කරන්න කියන එකෙන් අදහස් කරනවා වගේ දෙයක්ද? කඩන්න කියනවා නම් ඒක වෙන පොයින්ට් එකක්. අයින් කරනවා නම් ඒක වෙන පොයින්ට් එකක්. කඩන්න කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ කේන්දිනවනේ. I again it's not he is telling actually it's not very respectful when we ask for demolish a building which is very but technically the meaning is demolish. Technically I feel like personally I feel like they have a place to build it so they can replace it somewhere then they can demolish it. There's something like this because
this problem is starting from before 75 years. So still not the Sinhala people not understanding the actual facts. They are taking the only fact that Tamils are coming up with racism, but actually which is not true at all. They are asking for their rights. When they are talking about their rights, it portrayed as racism, but actually it's not. So first of all, we have to make them understand what is our exact demand. We never ever ask anyone to demolish any religious place. We are asking, if you build illegally, that everyone is bound to law. Even no one can build anything illegally. And they never ever get any permission from any authority, any relevant authority. There are authorities which is under the government. That is the rule. If you want to build something, you have to get the permission. And without a permission, without a legal authority, if you can able to build something, and if you don't want to demolish it, and if you don't want to remove it, and if you want to use the police power on it, we have to think about it. The oppression, it's beyond everything. Oppression is beyond the law, and someone is more than law. Sinhala people, Sinhala Buddhists have some privilege. So these are the things we are asking actually. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් පන්සලේ පැත්තෙන් කියන ඒගොල්ලෝ මේක පුරාවිද්‍යා වටිනාකම තියෙන තැනක් මෙතන පුරාවිද්‍යා නටපුන් අපි හොයාගත්ත කියලා එයාගේ තර්කයක් තියෙනවා. ඒකට මෙයාලා ඔයාලා කියන මේක ඔයාලා ජීවත් වෙච්ච ඉඩම කියලා. එහෙම පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක ඒ කාලේ තිබ්බද නැත්නම් ඒක බොරු තර්කයක්ද? මේක බොරු ඒක ඒගොල්ලෝ බොරු කියන්නේ. ඒක එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඉඩම තියෙනවා ඒ අපදනේ තියෙන්නේ. ඒක පරප්පු 20ක්. පරප්පු 20 කියන්නේ ඒකර් 1.6 ඒකර් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක තනිකරම මේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම. ඒක මේ අනිත් චෝදනාව තමයි හාමුදුරුවෝ කියනවා දැන් මිනිස්සු ජීවත් වුණා නම් ඒ වෙලාව අඩුම තරමින් ලිඳක් හරි තියන්න ඕනේ ඉඩම් වල කියලා. කියන එහෙම මොකුත් ඇතුලේ නැහැ කියලා. ලිඳවල්වත් ඒ ඉඩම් වල නැහැ කියලා. එහෙම ඒක කලින් අල්ලලා තියෙනවා ගොඩාක් බන් ගහනකොට මේ ආමි මෙතන ලිඳ තියෙනවා. මේ වටේම තියෙනවා ඒක ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ වහලා දාලා තියෙනවා. හරිද? ඒක යුද්ධ ඒගොල්ලෝ වහලා දාලා ධම්මල වහලා දාලා යුද්ධ කාලේ ඒගොල්ලෝ යුද්ධ කාලේ කොහොමද යන්න බෑ ආමි. මේ ගෙවල් බලන්න මේ පැත්ත බලන්න කොහොමද තියෙනවා කියලා. අපි මෙහෙමද ඒගොල්ලෝ දීලා ගියේ. ඔක්කොම කඩලා මේක ඔක්කොම ගෙවල් තිබුණා. ඩෝසර් දාලා ඒගොල්ලෝගේ සේෆ්ටි ඒරියා එකට බන් හදුවා. බන් හදනකොට ඒ ඔක්කොම මතන් කරලා නෑ ඒක මේක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ඉඩම් නෙවෙයි. පෝස්ට් ඔෆිස්, ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස්. මේ හංගේ සුන්දර තිබුණා ලොකු ඔෆිස් එකක්. කේක පෝස්ට් ඔෆිස්. ඒකත් කඩලා දැම්මන්නේ. ආනන්ද ලොකේෂන් බොරම් බං. ඒක ඉඩම් ඔක්කොම මේ අයින් කරලා ඒගොල්ලෝගේ ඉඩම් කියලා පෙන්වන්න තමයි ඒගොල්ලෝ කඩලා තියෙන්නේ. යුද්ධ ඉවරයි. අවුරුදු 15ක් යුද්ධ ඉවරයි. දැන් මේගොල්ලෝ මේ ඉඩම අයිතිය තියෙන කට්ටියට ඉඩම දෙන්න ඕන. මේ ඉඩම තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය. එයා මේ 13 amendment කියලා අපිට මේ බල බෙදන්න ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ඒක අපි කොහොමත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන ඒගොල්ලෝ හැමදාම දෙමළ කටිය මොනවද දානවා. අපිට මේ ඉඩම අයිතිය දෙන්න කියලා. ඉඩම අයිතිය ලොකු දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්. අන්තිම ප්‍රශ්නේ. නෑ මේ නින්ද තින් නෑ කියලා කිව්වනේ. ඒක අපි දැන් ඔක්කොම ගිහලා බලන්න බලන එකක් තියෙනවා. අපේ ඒකත් අපේ තාත්තාගේ ඉඩම්. ඒකත් නින්ද තියෙනවා. මේ ඉඳලා පිටින් වතුර අරන් එනවා. හරිද? හොටල් එකට මේ ඉඳලා පිට වතුර අරන් එනවා. ඒදවල් තියෙනවා. ඔව් තියෙනවා. තාම තියෙනවා. ඒක බොරු චෝදනාවක්. බොරු චෝදනාවක්. තව අනිත් 16 දෙනා අනිත් ඉඩම්. ඒක බාලා දැන් කලින් තිබුණා. දැන් බාලා දන්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ දැන් තව චෝදනාවක් තමයි තියෙන්නේ දැන් පන්සල හදනකොට ඔයගොල්ලෝ කතා නැතුව නිශ්ශබ්දව ඉඳලා හැදුවට පස්සේ අය ගෑ ගහන්න කියන එක. නෑ ඒක ඔෆිෂල් වලදී අපි ලෙටර් ඔක්කොම දීලා ඒ කාලේ අපි පටන් ගත්තා මේක රිලීස් කරලා දෙන්න කියලා. ඒක මොකද දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ. ඒගොල්ලෝ කලින් ආණ්ඩුවක් එහෙමනේ. ඊට පස්සේ මේ ඒගොල්ලෝ ප්ලස් පොයින්ට් තිබුණා මේක කොරෝනා කාලේ කදලා තියෙන්නේ. කොරෝනා පීරියඩ් එකට අපි යන්න බෑ ඉන්න. සිකියුරිටි සෝන් කට්ටිය ඇතුලේ යන්න බෑ. මොනවද ඇතුලේ කරනවා කියලා කාටවත් දන්නේ නැහැ. උඩට එනකොට තමයි කට්ටියට දන්නවා මේක හදලවා කියලා. අර ඊට කලින් කවුරු හරි දන්නේ ඒගොල්ලෝ දුන්නා. මේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කමිටි එක ඒගොල්ලෝ තීරණත් ගන්න තියෙනවා. අරන් තියෙනවා ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. මම චානක බණ්ඩාර ජනාරගලේ පුරවැසි සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම්. අපි දන්නවා මේනොට අද අපිට ඓතිහාසික දිනයක්. ඒ ඓතිහාසික දිනය තමයි අපිට පොසොන් පෝය දවස. ඒ කියන්නේ පොසොන් පෝය දවස තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මේ ලක්දිවට වැඩම කළා. මේ රටේ තිබිච්ච සංස්කෘතිය ශිෂ්ටාචාරය තිබූ තැනින් වෙනත් මානයකට ඔසවා තබන්න මේ රටට උතුම් වූ දර්ශනයක් අරගෙන ආපු දවස. ඒතර මේක අපේ ශ්‍රී ලංකා වාසී සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් සියලුම ආගමිකයන්ට සියලුම ජාතීන්ට පොදුවේ භුක්ති විඳින්න පුළුවන් දර්ශනයක්. ඒතර විශේෂයෙන් අපි අද තිස්ස විහාරයට ආවේ අපි දැක්කා 30 අවුරුදු යුද්ධයකින් පස්සේ මේ රටේ ඇති වුණා ඒ යුද්ධයේදී සියලුම දෙපාර්ශ්වයන් වල අය අපේ අතරින් සමුගත්තා. නමුත්
අපිට දැන් රටට අවශ්‍ය සාමයක් ඇති වෙලා තිනවා. එතකොට අපිට දිගින් දිගටම මේ රටේ ජනවාර්ගික යුද්ධවත් ජාතිවාදී කෝලාහලවත් මේ රටේ ඇතිවීමට අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල මේ තිස්ස විහාරයේ ආශ්‍රිතව යම්කිසි මතවාදීම ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණා. එතකොට අපිට පේනවා අපි දැන් අද ආවේ මේ තිස්ස විහාරය වන්දනාමාන කරන්න, ඒ සීල ව්‍යාපාර කටයුතු සහභාගී වෙන්න. එතකොට අපිට මේකට මේ වෙලාවට පොලිසිය ආරක්ෂා සපයලා තියෙනවා. සීලම ත්‍රිවිධ පොලිසිය ආරක්ෂා සපයලා තියෙනවා. ඒකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕන මේ උතුම් වූ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මය අපිට සාමය සඳහා දේශනා කරන ලද ධර්මයක්. ඒකින්ද යම්කිසි ඉඩමක් හෝ යම්කිසි දේපලක් හෝ භුක්ති විඳගෙන අපිට ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය ධර්මයක් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. ඒකින්ද අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේ රටේ යම්කිසි මතවාදයක් තියෙනවා මේ තිස්ස විහාරය සම්බන්ධව අපි අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන කිසිම කලකෝලහලයක් ගැටුමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඊටාම සාමකාමී වාතාවරණයක් තියෙනවා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට අපි කියනවා පැහැදිලිවම තමන්ට අයිති තමන් විශ්වාස කරන ඕනෑම ලබ්ධියක් ආගමක් අදහන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාස කරන මිනිස්සුන්ට තමන් බෞද්ධයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ජාතිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් අන්‍ය ආගමිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපිත් කෝවිල් වලට යනවා, අපිත් පල්ලි වලට යනවා, අපිත් සහෝදරත්වයෙන් සහෝදර ජනතාවත් එක්ක අපි රටේ ජීවත් වෙනවා. ඒකින්ද අපි අරගල කරේ මේ රටේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න කියලා කියන්නේ ජාතීන් අතරවත් වාර්ගිකයන් අතරවත් යුද්ධ ඇති කරන්න නෙමෙයි. ඒකින්ද අපි ජන අරගලයේ පුරවැසියෝ විදියට අපි මේ රටේ මිනිසුන්ට පණිවිඩයක් දෙනවා. මේ ඓතිහාසික තිස්ස විහාරස්ථානයේ ඉඳලා මේ රටේ සාමකාමී රටක් බවට පත් කරන්න, ඒ සියලු මතවාද දුරු කරන්න, ඒ මත බැහැර කරන්න අපි අද දිනේදී මෙහෙට ආවේ ගවේෂණාත්මක සංචාරයක් ආවේක්ෂණය කරන්න සහ නිරීක්ෂණය කරන්න මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. යම් අයට මේ විහාරස්ථානය සම්බන්ධයෙන් අයිති සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇති. ඒවා රාජ්‍ය සතු දේපල මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65610ම අයිති රාජ්‍යයට. රාජ්‍ය ඒවා කළමනාකරණය කරලා යම්කිසි ඒ තත්ත්වයන් තුල ඒවා निराකරණය කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකින්ද අපි රටේ පුරවැසියන්ට කියනවා සිංහල හෝ දෙමළ හෝ වේවා මුස්ලිම් හෝ වේවා යම්කිසි පුංචි දේපලක් අල්ලගෙන ගැටුම්කාරී මානසිකත්වයට යොමු කරන්න එපා. මොකද මේ රටේ මිනිස්සු කාලයක් තිස්සේ දුක් විඳපු මිනිස්සු. ඒකින්ද නැවත අපිට මේ රටේ වාර්ගික හෝ ගැටුම් ආගමික ප්‍රශ්න ඇති යුතු නැහැ. මේ රටට අපිට අවශ්‍ය සංගමයෙන් සාමයෙන් සියලු පුරවැසියන්ට උතුරේ ඉන්න පුරවැසියාටත් දකුණේ ඉන්න පුරවැසියාටත් එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා රට තුල ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා Tamanට නිදහසේ ජීවත් වීමේ අයිතිය මේ රටේ පුරවැසියෝ විදිහට අපි භුක්ති විඳිනවා. ඒ අයිතිය වෙනුවෙන් අපි මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුගේ අයිතිය වෙනුවෙන් සෑම ජාතිකගේ අයිතිය වෙනුවෙන් අපි කතා කරනවා පෙනී ඉන්නවා. ඒකින්ද මේ අවස්ථාවට සියලු ආවරණය කිරීමට පැමිණි මාධ්‍යයට ස්තුතියි. I am General Secretary. Okay. මේ ස්ථානයේ දැන් පන්සල දැන් තියෙන ස්ථානයේ ඉඩම් අයිතීන් කියලා අපේ 16 දෙනෙක් එළියේ අපි කතා කරා කීප දෙනෙක් එක්ක. මෙයාලගේ ඉඩම් වල තමයි මේ පන්සල නීති විරෝධී ලෙස හදලා තියෙනවා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. මේක අවුරුදු දෙකක් තුනක් තිස්සේ ඒ අය හැම පොයටම එළියේ උද්ඝෝෂණය තමන්ගේ විරෝධතාවය පළ කරනවා. එන්න අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්න අපේ එන ବ୍ୟක්තිවතුන්ට කියනවා අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්න අපි ඒගොල්ලෝ ඔප්පු තියෙනවා මේක බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාලම හිතන්න මේක සාධාරණද නැද්ද කියලා. ඒ වගේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ එළියේ අරගලයක් කරනවා ඒ මිනිස්සු. ඒක ගැන මොනවද හිතන්නේ? දැන් අපිට ඒත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඔප්පු තිරප්පු සම්බන්ධව අපිට ඒත් එක්ක අදහස් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි පාර්ශවයකට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් රටේ තියෙන නීතියක් ඒක අධිකරණය මගින් තමයි විසඳාගත යුත්තේ. ඒතකොට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් හරහා එයාට වෙන්න ඕන සාධාරණයක් ඒක වෙයි. ඒතකොට මෙතන ඇවිල්ලා කෑකෝ ගැහුවා කියලා උද්ඝෝෂණ කරා කියලා විරෝධතා කරා කියලා මේකට විසඳුමක් එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් ලැබෙන්න ඕන නම් ඒ අයිතිය ඒගොල්ලෝ හරියාකාරව නීත්‍යානුකූලව ඔප්පු කරන්න ඕන. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65610ම අයිති රාජ්‍යයට. මේක ස්ටේට් එකේ දේපල. මේක මගේවත් ඔබේවත් අපේ පෞද්ගලික දේපල මේ කොහෙවත් නැහැ. මේක අයිති රාජ්‍ය. ඒතර යම්කිසි තැනක ආරවුලක් තියෙනවා නම් ඒ මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ ගැටුම් සහ ගැටුම් निराකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ අයට ඕන අක්කර 10ක්ද 15ක්ද ඒ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා නම් රාජ්‍ය සතු වගකීම තමයි ඒ පුරවැසියන්ට නිවසක් හදාගන්න, ගෙයක් දොරක් හදාගන්න, මොනියම් මොදයක් හදාගන්න ඒගොල්ලන්ටත් ස්ථාවර පහසුකම් සපයන එක. ඒ නිසා අපි ඒ පුරවැසියන්ට කියනවා ඔබ යම්කිසි පාර්ශවයක් විසින් මෙහෙවන බව අපිට විශ්වාසයි. ඔබගේ ගැටලුව දඩමීමා කරගෙන මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ගැටලුව දඩමීමා කරගෙන ඒ මිනිස්සුන්ව මෙතනට හැමදාම ගෙනල්ලා උද්ඝෝෂණ කිරීම තුළින් රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සංහිඳියාව ඒ කන්සිලරේෂන් එක කියන එක නැති වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද අපිත් ඇවිල්ලා මෙතනට ආවේ නිරීක්ෂණයක් කරන බැලුවාම පේනවා මෙතන 2-3000ක් ඇවිල්ලා කැපුවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ සුළු පිරිසකගේ ප්‍රශ්නය ඒ ආකාරයෙන් විසඳ ගන්න අපි කියන ඕන්ට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් කරා විසඳ ගන්න. මෙතන ඇවිල්ලා කෑකෝ ගැහුවත් උද්ඝෝෂණය කරත් හැමදාම වෙන්නේ ඔබ කරන දේ සහ
ඒක බලාගෙන දේ අතර ජාතීන් අතර අසංහිඳියාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකින්ද කියනවා දමිළ දේශපාලකයන්ට සහ මේ ඒ මෙහෙවන අයට මේ ජාතීන් අතර අසංහිඳියාවක් ඇති වෙන ආකාරයට වැඩ කරන්න එපා කියන එක තමයි අපි මේ දෙමළ දේශපාලකයන් ඉල්ලන්නේ. ඔවුන්ට සාධාරණ කිය යුතුනා. අපි ඒක සාධාරණ කිය යුතු කියලා පිළිගන්නවා කියනවා. චෝදනාව තමයි ජයවල අධිකරණයට යන්නේ නැත්තේ අය කියලා හෝ මේකට කියන අපිට නීති විරෝධී දෙයක් නේ කියන මේකට හමුදාව ඉන්නවා මේක ජාතික ආරක්ෂක කලාපේ. ඉතින් අපි සුළු පිරිසක් අපිට මුදල් බලයක් නැහැ. එහෙම අධිකරණයට ගිහලා මේක කරන්න කියලා ඒක ඒ චෝදනාවට ඒගොල්ලෝ පිළිතුරු දෙනවා. ඊළඟට තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මෙතන රජමහා විහාරයක් තිබුණා නම් ඒකට සාද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කැනීම් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒකට මොකක් හරි අඩුම තරමින් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් ලියකියවිල්ලක් හරි තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එහෙම මොකුත්ම නැතුව අපි ජීවත් වෙච්ච ඉඩම් මේවා කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනාව කරනවා. ඔය සමහර වෙලාවට දැන් නීතියේ තියෙන දෙයක් අපි යම්කිසි ඉඩමක් අතහැරලා තිබුණොත් අවුරුදු 50ක් විතර 100ක් විතර ඒක කැලේකට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් යම්කිසි පුරවැසියෙක් භුක්ති විඳින නීතියේ තියෙන කාලානුරෝධය කියලා එකක්. ඒතකොට දැන් සමහර ප්‍රශ්න එහෙමත් විසඳ ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ අපි කියන්නේ ඒ 13 දිනාට රාජ්‍ය විසින් යම්කිසි සහනයක් ලබා දිය යුතුයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ දිගින් දිගටම ඇද යාම තුල මේ නිවිලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ සිත් සතන් නැවස ගිනි පුපුර බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිටත් ඇවිල්ලා ඒ අය ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ කතා කිරීම තුළ අපි අතර දෙපාර්ශ්වය අතර යම්කිසි උණුසුම් වාතාවරණයක් ඇති වුණොත් අද ඒක මාධ්‍යයේ වෛරල් වුණොත් අර නැවත අපි අතර තියෙන සංහිඳියාවට මොකද වෙන්නේ? මොකද අපිට අවශ්‍ය සංහිඳියාවක් රටේ ඇති කරගන්න. ගැටුමකට යන්න නොදී. ඉතින් ඒකින්ද අපි කියනවා රජයට මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට අපි දැනුම් දුන්නා අපි මේකට එනවා කියලා. සියලු ආරක්ෂකයන් දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම රටේ ජනාධිපතිවරයාට කියනවා ඔබතුමා ආවේ මේ රට වෙනස් කරන්න නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න කඩිනම විසඳන්න. මේවා දුරුද කියන්න දෙන්න එපා. මොකද අවුරුදු 30කින් මේ රටේ මිනිස්සු ඒ දෙපාර්ශ්වයක් බටකෑවා. මේ සියලු ජාතීන් දුක් විඳ මේ යුද්ධයකට මැදිහත් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේවා තවදුරටත් ඉදිරියට වෙන්න දෙන්න බෑ. මේ වගේ සුළු දේවල් වැඩි කල නොගිහින් කඩිනමින් විසඳන්න කියන එක තමයි අපි මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට පැහැදිලිවම මතක් කරන්නේ. මොකද ජනාධිපතිවරයා සතු වගකීම තමයි මුල් පුරවැසියාගේ වගකීම තමයි මේ විහාරස්ථානය සහ ඒ පුරවැසියන් ඒ අහිංසක ඒ යම්කිසි පාර්ශ්වයකට වෙලා තියෙනවා කියන අසාධාරණයක් තියෙනවා නම් ඒ ජනාධිපතිවරයා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඒ නීත්‍යානුකූල Tamanට අයිතියක් තියෙනවා කියන ප්‍රකාශ කරන හිමිකම් තියෙන පිරිස් ගෙනල්ලා ඒක ටේබල් එකේ ඉඳලා සාකච්ඡා කරන්න. ටේබල් එකේ ඉඳලා සාකච්ඡා කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේක පාරේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ජනතාවට එරියට පස්සේ ප්‍රශ්න වෙන පැත්තකට ගමන් කරනවානේ. අපි ඉල්ලන්නේ රජය මේකට මැදිහත් වෙන්න. රජය මැදිහත් වෙලා මේකට මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කියන අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ආණ්ඩුවේ ඇතම් ආයතන අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන ද ඔෆිස් ෆෝර් නැෂනල් යුනිටි ඇන්ඩ් රිකන්සිලියේෂන් ආයතන වල සාමාන්‍ය සභාපතිවරු කිව්වා දැන් මේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම් මේවා මේක අපි ඔයාලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්නම් වගේ ප්‍රකාශ මේ මිනිසුන්ට කියලා තියෙනවා. මේ විශ්වාසෙත් එක තමයි මේ මිනිස්සු ඉන්නේ. එතකොට ආණ්ඩුව යම් ආකාරයකින් පිළිගෙන තියෙනවා මේ ඉඩම් අයිති වෙන අයිති මිනිසුන්ට කලින් ආණ්ඩුව වල කලින් දේශපාලඥයන් කරපු එක වැඩ නිසා තමයි මේවා මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා. බිමල් රත්නායක ඇමතුමාත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක කිව්වා අපි දන්නවා මේක මොනවද ඇත්ත නැත්ත කියලා. ඉතින් අපි ඒක සංවේදී ප්‍රශ්නයකින්ද තමයි මේ එකපාරට මේවා කඩලා අයින් කරන්න නැතුව අපි මේවා බලනවා කොහොමද අතාකාලට කියන්නේ පුළුවන් විදියට සාධාරණව ඉවර කරන්න කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුව කියන්නේ මේක මිනිස්සුන්ට අයිති ඉඩම් තමයි කියලා ස්ථාවරයක තමයි ඉන්නේ. ඒක සම්බන්ධයෙන් ඒක ආණ්ඩුව එහෙම ස්ථාවරයක ඇවිල්ලා ආණ්ඩුව ඒකට අනුව මේ මිනිස්සුන්ට ඉඩම් ටික බෙදා දීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැද්ද? නෑ දැන් මෙතන යම්කිසි විදිහකට මේක දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ භුක්ති විඳපු දේපලක්. මේ භුක්ති වෙච්ච දේපල කඩලා මිදලා මේ වෙහෙර විහාරස්ථාන මේ බෝධීන් වහන්සේලා ගලවලා දාන්න ගියොත් යම්කිසි බෞද්ධයන්ගේ සිත් විදීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වෙන පැත්තකට මේ ප්‍රශ්නේ දෝලණය වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න අරගෙන යම් පිරිස් බලන් ඉන්නවා ජාත්‍යන්තර බලවේග මේ රටේ තියෙන සංහිඳියාව ඒ කියන්නේ ලෙෆ්ට් කරා. ඒක අපිට දෙන්න බෑ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65610යි රාජ්‍යයට. ඒ මිනිසුන්ට අහිමිලා තියෙන අක්කර 10ක්ද අක්කර 20ක් හරි දෙන්න අපි කියන්නේ එච්චරයි. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න. නමුත් දැන් මෙතන ඇවිල්ලා පුද පාවිච්චි කරන බුද්ධ පූජාවල් තියෙන යම්කිසි වන්දනාමාන කරන දේපලක් කඩලා බිල දානගේ ප්‍රශ්න. යම්කිසි වෙලාවක මේ ඒරියා එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ කාලයාගේ ආවෙමින් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තිබිච්ච යම්කිසි බෝධීන් වහන්සේ තියෙන නමක් බුදු පිළිම තිබිච්ච තැනක් යම්කිසි කෝවිලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට බෑ ගිහිල්ලා ඒ කෝවිල කඩලා බිඳලා දාලා ඉවත් කරලා ඒක අපිට දෙන්න කියලා කියන්න අපේ ඇස්පෙන අපිට ඒ කෝවිල කඩලා දානවට අපි කවදාකවත් කැමති නැහැ. ඒක ඉතිහාසයේ පන්සලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතිහාසයේ පල්ලියක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කැමති නෑ අපේ ඒක ඉතිහාසයේ බෞද්ධයන්ට අයිතිලා තිබිච්ච පන්සලක් වුණත් දැන් වර්තමානයේ කවුරු පාවිච්චි කරනවා නම් එතන දැන් කෝවිල් භූමියක් වෙලා තියෙනවා අපිට එතනම ප්‍රස්තුතයක් අරගෙන නව මානයකට රටේ තියෙන සංහිඳියාව අකර්මණ්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න කැමති. ඒක තමයි රාජ්‍ය
කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඉන්නවා බුද්ධිමත් තීරණයක් ගන්න ඕන මේක වැඩි කාල නොගිහිල්ලා මෙයාට ඉල්ලන්නේ පර්චස් 10ද නෑ අපි කියන්නේ 100ක් හරි දෙන්න මොකද රාජ්‍ය සතු දේපොළ තියෙනවා ඒ මිනිස්සුන්ට සාධාරණයක් කරන්න ඒ මිනිස්සු අහිමිලා තියෙනවා නම් අහිමිච්ච පිරිසට අක්කර 10 දාඩු 15ක් හරි දෙන්න අපේ එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි කියන්නේ අර දැන් හැමදාම මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ පාරේ තියෙනවා පන්සල මෙතන තියෙනවා රෝඩ් බ්ලොක් එක එතන තියෙනවා පොලිසිය මෙතන ඉන්නවා මේලධාරීන් හැමදාම රාජකාරිය වෙනවා මේ මිනිස්සුන්ට හරි අපහසුතාවයටපත් වෙනවා ස්පෙෂල් ඩියුටි කෝල් කරන්න ඕන රයිස් කෝඩ් ගේන්න ඕන මේක විහිළුවක්නේ දැන් ආණ්ඩුවක් තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නනේ මොකද හැමදාම මේ ප්‍රශ්න අතග අපිට දුවන්න බෑ රටේ. එහෙම වුණොත් මේ රට දුවන්න බෑ. ඒකින්ද අපි කියන්නේ රජයේ මැදිහත් වෙලා සාධාරණ තීන්දුවක් එමිසුන්ට දෙන්න කියන එක තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියන්න හරි. සමාජ මාධ්‍යවල ලොකු කැම්පේන් එකක් ගියා වෙසක් එකට පස්සේ ලක්ෂයක් මිනිස්සුන්ව සමාන මෙහෙට අරන් එනවා. අපි මේක මෙහෙම කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම දැන් ඒව සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරපු පුද්ගලයන්වත් අපි අඳුරන ඒ කිසිම කෙනෙක් මෙතනට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් කෝච්චිය යාල්දේවියක එන්න බස් තියනවා කියලා ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ව පෙළඹවීමක් කරා එන්න ගිහිල්ලා අපේ කියන්නේ නැති වෙන්න තියෙන අපේ යම් දෙයක් යාපනයේ තියෙනවා තිස්ස විහාර කියනවා ගිහිල්ලා ගන්න කියලා වගේ මිනිස්සුන්ව පොළඹවල ඒ අය මෙතන නැහැ. සහ රාමඤ්ඤනිකායෙන් නිල වශයෙන්ම ඒගොල්ලෝ දැම්මන්නේ කිසිම පොසොන් උත්සවයක් මේ තිස්ස විහාරයේ පවත්වන්නේ නැහැ කියලා වගේ යන්න එපා මිජාතින් අතර අසමගියක් ඇති කරන්න එපා වගේ ප්‍රකාශ කරා. ඒතර මෙවැනි වටපිටාවක ඒ වගේ ලක්ෂයක් ඒ කියන්නේ අන්තිම වෙනකන් මේ කැම්පේන් එක එහෙමමත් ගියත් ඒක කවුරුත් ඒක යන්න එපා කියලාවත් කිව්වේ නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ නිර්මාණය වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා ඔය සමාජ මාධ්‍ය තුල විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ අය තම තමන්ගේ අදහස් මතවාද ප්‍රකාශ කරා ලක්ෂයක් ඉන්න කියලා අපි දැක පෝස්ට් වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා කොහොමත් අද කියන්නේ පොසොන් දවසක්. ඒතර අනුරාධපුරයේ කේන්ද්‍රීකරණය ගැන තමයි ජාතික පොසොන් උත්සවය සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් තිස්ස විහාරස්ථානය කියන්නේ ඓතිහාසික විහාරස්ථානයකට සමගාමීව. නමුත් අර ජනතාවගේ කියන්නේ අවධානය අපි විශ්වාස කරනවා ලක්ෂයක් හෝ මෙතන එනවා කියන පණිවිඩය තුල යම්කිසි රජයට පණිවිඩයක් දෙනවා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන ඒ සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ ප්‍රශ්න ඉස්මතු කරලා ගත්තා. මේ ප්‍රශ්නේ කඩිනමින් විසඳන්න කියන පණිවිඩය ඒ සමාජ මාධ්‍ය ඒ පෝස්ට් හරහා නිර්මාණය වෙමින් පැවතුණා. එතකොට තමයි රජය වුණත් පැහැදිලිවම මේ ගැන අවධානයක් යොමු කර යුත්තේ. එහෙම නැතුව කියන්නේ ඒ අදහස් ඉතාමත් වටිනවා. ලක්ෂයක් ආව නැති එක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන ලක්ෂයක් ගෙනාවොත් එහෙම කොහොමද පහසුකම් සපයන්නේ? ලක්ෂයකට ඉන්න අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සපය ගන්න බෑනේ. එතකොට මේක අර නුවර දළදා මාලිගාව වඳින්න ගිහිල්ලා වගේ තනිකර මේ පූජා භූමිය අවට විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලක්ෂයක් මෙතනට ආවොත් මීට වැඩිය පොලිසිය රාජකාරිය ගෙන්නන්න ඕයි, හමුදා ගෙන්නන්න ඕයි. තවත් ඒ අතරතුර ඇවිල්ලා යම්කිසි කලහකාරී පිරිසක් ඇවිල්ලා මේ පන්සලට ගලක් ගහලා හරි නැත්නම් පොලිසිය ට්‍රක් එකකට ගලක් ගහලා හරි මොන හරි ගැටුමක් ඇති කරොත් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද අපි බොහොම ඉවසීමෙන් සංයමයෙන් මේවා පරිපාලනය කරගෙන අපි සියලු දෙනාට දැනුම් දුන්නා කිසිම ගැටුමක් ඇති කරගන්න එපා. මෙතන ලක්ෂයක් ඇවිල්ලා මෙතන කරන්න පුළුවන් මේ අපි ලක්ෂයක් ඇවිල්ලා මෙතන වාඩුණා කියලා අපිට මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් රටේ වකිඋත්සංගේ අවධානය මේ මහ ජනතාවගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා කියන එක තුලින් ආණ්ඩුව තීරණයක් ගන්න ඕන. හැමදාම මේ ප්‍රශ්න මෙහෙම තියන්න බෑ. කඩන මේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් දෙන්න. මොකද මේවා දේශපාලන වෙනස් වීම වලට අනාගත දේශපාලන වෙනස් වීම වලට බලපාන දැඩි සංවේදී ප්‍රශ්න බවට අනාගතයේදී පත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපි ආණ්ඩුවට මතක් කරනවා. විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරයාට මතක් කරනවා. කඩිනමෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳීමට ඔබතුමා මේක ටේබල් එකේ සාකච්ඡා කරන්න. මේ පුරවැසියෝ 13 දෙනා ගේන්න. මේකට අයිතිය පන්සලේ ඒ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔක්කොම ගිහලා එක ටේබල් එකකට සාකච්ඡා කරන්න කියන එක අපි ආණ්ඩුව විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. නාගදීපේ හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා මේක මේ පිටින් ආපු හාමුදුරුවෝ මේක අත්පත් කරගෙන ඉන්නවා. ඇත්තට මේක අයිති වෙන්නේ නාගදීපේට. ඒකට එතුමා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයකුත් කියලා තියෙනවා මේක අසමේ ජාතික සමගියට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. මේ ඔබතුමාලගේ යෝජනාව ඒ හැමෝම එකතැනට ගෙන්නලා මේකට විසඳුම්. ඔව් අපි කියන්නේ නාගදීපේ හාමුදුරුවෝ කියනවා නම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නාගදීපේ හාමුදුරුවන්වත් ගේන්න. මේ හාමුදුරුවක් ගේන්න. රටේ ඉන්න පුරවැසියන්වත් ගේන්න. අපිවත් ගේන්න. එකම අපිත් ඒකට මැදිහත් වෙනවා. එතකොට ඒ ඉඩම් අයිති පාර්ශවකරුවෝ එතකොට මේ පුරාවිද්‍යා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක එතකොට මේ ලංකාවේ මැප් එක ගත්තාම විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ තියෙන මැප් එකක් ඕල්ඩ් ඒ කියන්නේ සුද්දගේ බ්‍රිටිෂ්ලා මේ රට පාලනය කරන තිබිච්ච මැප් එකක් මේ රටේ තියෙන පුංචි දිය අගලේ හිඳලා මේ මැප් එකේ අඩංගු වෙනවා. එතකොට මේ මැප් එක ගත්තාම තිස්ස විහාරයේ සම්බන්ධ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ඉතිහාසය පැවතුනේ කොහොමද කියන එක අපිට ඉතිහාසගත සාක්ෂි වලින් අපිට කරුණාවන කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි අපි කියන්නේ එක ටේබල් එකකට ගිහලා අපි සාකච්ඡා කරමු. අපිත් මැදිහත් පාර්ශවයකට මැදිහත් වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම අදාවේ මෙතන යම්කිසි ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ ගැටුම්කාරී තත්ත්වෙට ඒක निराකරණය කරන්න. මොකද අපි ආයේ මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක බලන්න අපිට පැහැදිලි වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජාතීන් අතර අසංහිඳියාවක් ඇති වෙලා නැහැ. හැබැයි අසංහිඳියාවක් ඇති වෙන්නේ අනේක නිර්මාණය වෙන එක නවත්තන එක රාජ්‍ය වකිය. ඒක තමයි අපි දැඩි ලෙස රජයට අනතුරු අඟවනවා. වැඩිදුර මේ ප්‍රශ්න නිකන් මේ වගේ පාරවල් විසඳ ගන්න තියන්නේ නැතුව මෙයා ටේබල් එකේ ගාලා සාකච්ඡා කරන්න. ඒක තමයි රාජ්‍ය ප්‍රමුඛ වගකීම වෙන්නේ. රාජ්‍ය සතු ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීම රාජ්‍ය සතු වගකීමක්. ඒකේ වගකීම තියෙන මේ රටේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. ලක්ෂයක් මිනිස්සුන්ගේ එන්න කියලා ඒ කැම්පේන් එකේ ගියේ ඇත්තටම මිනිස්සු දැනුවත් කරන්නද?
ඒ කියන්නේ ඕ දැන් මේකේ තිස්ස විහාරය සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කලින් පොයේ දවසේ මෙතන ඉෂුව එකක් ආවා. ඒතකොට ඒ ඉෂුව එකේදී අපි දැක්කා මෙතන බස් රථවැයක් එනවා පිරිසක් පාර හරස් කරගෙන යම්කිසි විරෝධයක් දක්වනවා. එතකොට ඒ තිස්ස විහාරය සම්බන්ධව ගැටලු ඉස්මතු වෙනවා පහුගිය පොයේ දවසට කලින්. එතකොට ඒ හරහා සමාජ මාධ්‍ය තුල ලොකු මතයක් ඇති වුණා තිස්ස විහාරය සම්බන්ධ අර්බුදයක් තියෙනවා මේ කවුරුත් විසඳලා නැහැ. විසඳන්න උවමනාවක් නැහැ.